na gichongo bacheta kills na Kiswahili sukuma wiki na ro toro ndani ya urimi wa sukuma na tuwe tokeo na murimi wetu ntuko na Arua mwalimu. Yes, karibu sana. Karibu sana Mr. Dennis. Wewe salama? Karibu sana. Yes. Nyani mbui. Kuna kimerango etanjara inesia kwa ntuko na Arua. Pengine no ambie gutore kimera gikuke. Kiki gitawa sukuma wiki. Sukuma wiki. Kwa sukuma wiki. Ando kaka December ando baranyama January kwa sukuma wiki. Kaka lakini kaka kutumirwa. Ito mbere kidogo tutarima tujege sukuma wiki ora urimi sukuma ora itaitaga na pengine first of all mwalimu. Imbie tumedonda sukuma nda meandire no ntoba kwithira igintu kira gitumikaga na karibu nja cionde. Ukejoteka area izi njaire nyingi area ici kutenje mbuga tenje nyingi iteruga sukuma nabyo baba ingi ibaruga sukuma. Okay. Na number 2 ugeta cibitari ntukuni oren greens na sukuma ni mwa into bira bya greens. So icyo gitomi ndamwire kurima sukuma na igintu gitita ya attention nyingi nyakyo. Yes. Pengine tombere kuma ukirema kimera gike process yo itaita kana seedlings ciona chebo ciona na njere karia. Oni da kwirire Mr. Dennis gintu kya gitumi na gintu kya maana. Leo nderere wa mwa kurima na eu ni omoto yakwa amberia na kimera ikimara giko kwenda kurima. Na ndisikumeji ntina aje kumigweta rieto yawe no ntonto baratia batucyo batucwirite. Indi ukenda kurima sukuma njega ndiucho sukuma F1. Number 1 gitumi nkokwira uri sukuma F1 chukumeje chukumeka ujo kumione kali ujo kumione kali ndambirire kumitwa mweri jwe na last year ndambere buruko mitwa ndambere kumitwa eri last year no kejo mitaka na ndino irio etera igwa oenderete gutua ne tira eta kinyera twitaga menopause menya kimere gikinya menopause au kumaanisha gikunyamuthia gitita na mbere guciara kai lakini iji chukuma ikuendelea kuuma leo no ikuma. No ntu number 1 isukuma hybrid itina nete kuinyiru imirimo kapusha nikale okuona ala ndira andite chukuma ijiroko iche kawaida na ijiroko tucia kawaida ntathiririe na cio mweri jomwe ciamberia kuuma na kuthuka. So irio ndetere na ndathithia research menyaga gitumikira aciari batwikire cukuru ikendo gya ume na tira lazima wethere yume bo mauku yume bo kumba gwitethia jagwe muntu kiumbe na ndathithia research ndaciuri sukuma iri kuyumba kuumiria na ndi irio ndetere ndachwa sukuma eji sukuma ikuumiria mirimo number 1 na ichukuma igutua for long time. Yeah. Right. Muntu akwanda kemera kege sukuma mwalimu. Ejo kayantu kenda mpambiri ogitu no togware kuri ambere gutuhere last year kenda mpambiri gutusukuma cia kwanda anda pengine mbatera gwetera ntuko ingana sukuma ni na ndinga kwira gintu kimwe sukuma ndipendaga na nutrition kana nore okumirera nkeja kwanda sukuma ejaje na adwa nkare kumikira fertilizer no ndirie mwaka jo mwenta mitua nere au na nkimiona metho indi igakura yo itekura nega karau igakara gintu gita stunted growth matena ndira kithaka ikawaida tu. Right. Lakini ndiro kama introduce raga ntoka kurea within 2 weeks kwambiria gutosukuma 2 weeks umekere muthe tune wekira muthe tu eje mai hybrid 2 weeks kwira ntonjo mbambiria kurea nkima. Yeah. Na pengine kere gutua no sukuma yomba gutuo matwezangana nikenda uga dan to kulekia au eje hybrid itina limited time kira kindipenda kandi ure ukumeshughulikira na ari eje nkauga ante kuchienda next week kana ante kwenda kuthandi na sukuma ichi maybe in the next 1 month anga achiata
ngasi ataga kurea so ria ngasi ataga kurea ikarungama onto sukuma yuma mathangu kuringana thirie kurea nkeja kuumea ta fertilizer thaa ici ikinya mweri juju ungi ntethera ndina sukuma right ikethera kuthira so gintu kiria kio determine gintu kiria ikuona kia kurea okay pengine no tutegere mantu zegie mirimo ya irethagirwa ikichumbura sukuma mirimo iri kwethera ikigwata na kuchumbura sukuma itereko sukuma igwata kwa murimo jwita kwa root rot root rot ikambiria kuora miri kuma nthi okay menyo karuma interpret root rot miri kuora miri ikambiria kuora kuma nthi guru na yambiria kuora miri kuma nthi guru ikambiria na nthi gutani ikambiria gutani ikakarau nukuona ujo na ndezi na ndithina ina ndino root rot eji thineje na sukuma na ndika riri ojo ti customer ukagura eji na nditu tujo kirekagia ndiguru so na ndiko bati ku control root rot na mbere wanda ina ndi mbere wanda ku control ate gwikira ndawa kwina ndawa ira sigo treat muthetu kenda yumba ku terrorate kenda sukuma na yumba ku terrorate kumeria murimo juju wa root rot kiko kajuthiria go gatuma tu yumba kujumeria yumba kumeria au kwina bacteria so it is a bacteria okay ijungu juju murimo main juju munene muno ki sukuma juju au angina ndimenyaga imirimo enge kawaida rwagi kuna tuminya to maybe kurumarumwa nini lakini to itumanto umba kutona narua uka control rojo na rukathira lakini root rot gire sukuma au ngokwange kwirendera andite sukuma na within kiumbe kimwe sukuma ici ari kuthuka ciathira ciothe murimu ndendo kwa scenario imwe muntu agweta augira tugira sukuma ici akucionde narua ndawa kugera sukuma kwa ntu benda kumenya muntu ugira sukuma cia ndawa i muntu atuja after how long daira mu Uganda weze kuthira no ntu sukuma cia kwa very safe muntu kuria kweta the process na gichunku itagwa PHI pre harvest interval all right kuma riria ugira mwanka riria ubati gutua riu ni itagwa pre harvest interval kaingi arimi baba ingi ibagutuma bagwikira antu baba ingi ugwatine nontu muntu aritaka kugira sukuma ciawe narua ciethirie stethire tinya ntu kuithatu ukamwona mundene tujaga na iu ni akutumia kureta thini ire nyingi ukona nya ciria Meru County ni cikureta thini ire cio ndio kuona twina cio na bura na buna ndemu control go muntu kuma nkorone mantu cero bati kwitha wina self discipline ikubanisha woni ndaugira sukuma ciako imbati gucia kagita karaka batere kuringana na ndawa ire uri kuga na woni mostly ntumaira ndawa organic kire sukuma engine no Meru organic ndawa iriko organic ndawa itina chemicals itina ndawa ciumba gukuthukia ithithitwe itiumba gukuthukia mwiri na ndi oni mostly gicukuma kinyethera ari mbaba ingi batiendete utumira ndawa iria no ntu na cio cieka garama cieka goro ukompete na ijige kaka kanga kiumaga 150 iria no withire kiuma magana jana no kuona so na ndi murimi aka opt gwita kiri ndawa eji na inya bado nyeta kirio ati mia time iria batere kenda ithira ikuthiria ndagwa so na ndi jawi makosa manene ari mbakuthithia na oni ndi murimi ntienda kuthithia ntu jabure pengine ntukuingana mtu gira ubatara kutuka thro yeshua is safe ndagwira nyingi ciitaga 7 days that is a week kiumia kimwe na bado na kukinya kinyo hau kwina ndawa ingi na ciina nya PHI nene cigukinya 48 I mean 28 na
ndawere gukinya 28 days nigukwira muntu uju ukamwa ndawa nontu atiri ukeja kwithira sukuma eji yakwa ugukumiona nkamiwira narua onto andira mitwite thira ugukoneka andira mitwite thira na ndi mpugira no kuona nyana arage kuthirikirwa na ndi mpamwa na ndi kumirima ndawa kairi for example ngajukia ndawa ere 28 days nkaugira sukuma eji guteu mpumba kwetera ntuku 28 mwanka na ndi beja gutwa kairi so ndawa ire nya chiongo no chikwira china challenge nontu gintu jagiki gitumenya kugirwa ndawe 28 days eji wendaga ndawe picha 3 days 7 days igakurukia ya alright morimu to thokone ogo to sukuma chekwa chike thoko sukuma kagitene kakekalia teka na ura ugo gutega inkone nyaza ito mureno joku kuri na atu ibe mundeni bago to sukuma antize ogo kezira wenda iri anto locally kezira wenda ya ngari chiza ira chiketa kwendia I don't know ogo wenda ya sukuma chekwa morimu sukuma ide thoko sukuma dynamic dynamic ikuga no wize naru okethira iriuma ujo kejo okethira iriuma so itimenyaga ko iti stability na ndi thoko sukuma uni mostere nimpenda iri antoroko baba ntore kuza no ntona ndi nyera ndi no tiandi na sukuma nyingi ure uga na ndi sukuma ka bid mbende kuthia bula lakini ndi nikinyagia amwe ka yinga ni roga bid na ndi nduganyora nkathithia kwa igwita thokone ngeta lakini naku it is a challenge Antonio na ndi nyanga rametiomba gukurungamia okay so kira kitha mono twenda iria ntu baba rokali na imbuga iboga ni nonto na ndi impumba go feed the nation community yes right tukireke buru maybe no ntobwa madhaje to mwarimo kire mubango jo muremi omume no taririe tu mutegeri yara maybe challenge emwake in a few seconds challenge ira arimi bago grokera arimi in general na ugebo ku bomuthiane buriko tugetaga era mbicha kamerenera oni challenge rambonete kire urimi wa sukuma ni thoko sometimes sukuma menyaga nwizi uke ya kuthira jarira ndakuyungitio nyanye na ndakwonirie ka portion kanini urakomba kuona mbecha lakini ukejotega sukuma no urime munda jajojo junthe lakini tobecha na tu limited lakini all you know nkurukie gukira nkurukie gukira as part of my parting shot nkurukie gukira kaba kwithiro gita ngugi no nturire ogwita ngugi nya ugo no kugitethia na ndi watega mukuru jore ogute sukuma ara uria agatua one chiringi magana jawe jairi na ni mbone jakwa jairi na achoke atwe ingi anirie twana so utegwana na ndi gwe kuthanda akirire ndauga ntirima muntu jore uteki ari ndiona na nya ugo utingi ore uteki ore ja kuthithia no ndu nyango tingugirithire rio no kuona so na ndi kwanda sukuma izi igutethetie na igutethia antu baba ingi so nkurukie gukira nimbuga gaita ngugire kuoneka yeah all right thank you so much mwarimu no ntobo kwithira tukiriunga ntari chanjo kenjiro gutegera manto jegi uri mibo sukuma na kenya ugo mutegeri urinde ubwanja utegeta mubango jo muremi omume nkodikania na arua etodro tugitinda ntari chanjo kenjiro nyaki east nende gishigo bunge kia north menti kire county ya Meru twetagagira manto jegi urimi obokimira kike ngwete haza kirage kurewa ni anto actually utenze tereza otara mwarimu ataliria kiamberia ugire nyanda gitari ibethara bagikwira ria green no ntobo gugutethia kiri ugima bwaku bomore thank you so much mwarimu ngwetekia tukeza kairi na kairi gutegera into kathomba iko na munde izo munene boje na nija thayu bati kwa no karuma ngima tugeta na tuzi ngi thank you so much mubango izo muremi thank you so much na kagita kakega okay